February ni somni pakhat atanga nei tran Lunglei District Snooker and Billiards Association buat sai Mizoram State 8 Ball and 9 Ball Pool Championship 2023 chu Voin Khan LDSBA Pool Room Saikuti Hall Lungleya Amor Bokania ZPM Southern Headquarters Lunglei President Lalrinpuii Khuallian ani Mizoram State 8 Ball and 9 Ball Pool Championship 2023 Kharna Inkhom Pujay Lalrinpuii Treasurer LDSBA Kaishwaya Khuallian Lalrinpuii chuan thusoin sap ho khel turangai thin Mizo thalai zinga khel thiam tak anlo omta chu ropuyati thusoya an thiam na le theina te tipung deuh zel turin acha Khuallian chuan Mizoram hmasawnna a khairual mo hle ti soin ZPM party a sorkar hunah chuan sports lama hmasawnna te chu khairual taka kalpuian tum thu soya infiam mi te tan Mizoram sorkara be sei tura omlo thu soin snooker khel chan tlak khopin loman thari lo ma se hun ol no khana shim po snooker khel chu a that thu Lalrinpuii chuan a soya sap thofingin a soyangin hun ol nga lutuk chu swalin mishinga thlemna hmanrua ni thin ti a soya setana tan po thlemna hun tha hon sak thei hun ani awangin hun ola chuan snooker khel thin turin a sombok Mizoram State 8 Ball and 9 Ball Pool Championship 2023 a hian kelal lom kima aizol chu 8 Ball le 9 Ball a champion ve in cheng sang ruk ve trophy le citation adonga runners up tan ten cheng sang thum ve ba ka trophy le citation andong ani